I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukele nalamuhla luhlelweni lwethu lwekufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lebhalwa nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke ngumsombuluko tisithupha enyangeni yemphala kuye 2025. Umfundisi ke lamhla incwadzini yethu yemagciniso uthi balingani enjongweni yaNkulunkulu. Livesi lekuvula ke silitfola ke encwadzini yekucala yabaseKorinte esahluko sesithathu livesi lemfica uthi ngobe thina sitisebenti nje taNkulunkulu letibambisene naye nine niyisimi yakhe nine futhi niyindlu yaNkulunkulu. Mfundisi uthi lenye yetintfo letisenta sikhule ngekwakamoya futhi sihambe ngekuhlakanipha kwaNkulunkulu kuvumelana nenjongo yakhe kuko konke lokufaka ekhatsi kuzuza imiphefumulo. Uthi ke mfundisi uyabona yini ukuthi ungumlingano wakhe noma ubambisene naye kulomsebenzi la wenda emhlabeni. Awuzange uhlanganiswe naKristu kude nje uphunyule esijezisweni kodwa kude ufeze injongo yaNkulunkulu kude uhlanganyele nenkosi ekungeniseni labanye embusweni. Haleluya. Uthi umfundisi vukela ekubitweni kwakho njengengcebi yelivangeli nemgcini wetimfihlakalo taKristu. Incwadi yesibili yabaseKorinte esahluko sesithathu livesi lesihlanu kuya evesini lesithupha ithi akusho noko ukuthi sinemandla ekwenta lutho ngekwetfu kude lokuphuma kithi kepha emandla ethu avela kuNkulunkulu lowasenda safaneleka kuba abaphathi bezivumelwano lesisha. Incwadi yekucala yabaseKorinte esahluko sesine livesi lekucala uyevesini lesibili ithi kufanele satiwe ukuthi sitikhonti taKristu nebaphathi betimfihlakalo taNkulunkulu ngetulu kwaloko lokufunekako etisebentini tekutiphilisa kutsi umuntu atfolakale ethembekile. Bani ngilotsela titselo emsebentini wekubuyisana. Uthi umfundisi wavele wathi kuMakho sahluko selishumi nesithupha livesi lelishumi nesihlanu hambani niye emhlabeni wonke nishumayele livangeli kubo bonke bantfu. Ngako-ke asikho sidzingo sekubuta ukuthi inkosi yini lofuna ukuthi ngiyende. Lo myalo ucacile. Incwadi yesibili yabaseKorinte esahluko sesihlanu vesi lelishumi nesiphohlongo ithi konke kuphuma kuNkulunkulu lowabuyisana nathi ngaKristu wase usinika umsebenzi wekuthi nathi sibuyisane nalabanye. Mfundisi uthi beka embili tintfo letibalulekile letimayelana nembuso. Zuza imphefumulo ongemalanga futhi usebentise tintfo lonato kude utfutfukise umbuso. Thandazela ngekutimisela labo labasengakamati uNkulunkulu. Tfola inshisekelo yaNkulunkulu. IBhayibheli lithi ubeketelela bonke bantfu kuze basinziswe akafisi ukuthi kubhubhe namunye kepha ufisa ukuthi bonke bantfu baphendvuke. Lokho-ke siyakutfola encwadzini yesibili yaPetro sahluko sesithathu livesi lemfica. Uthi-ke umfundisi incwadi yesibili yabaseKorinte esahluko sesihlanu livesi lelishumi nakune kuya evesini lelishumi nesihlanu ithi luthando lwaKristu luyasichuba sesidzimate sefika kunaso isiphetfo sekuthi munye lowafela bonke ngako-ke bonke bafa abafela bonke kuze kuthi bonke labo labafela bangabe basatiphilela kodwa baphilele yena lowabafela waphindze wavuselwa bona. Kuphila ngekulandzela yena kusho kuphila ngenjongo yakhe kusho inhlitiyo leshaya ngekuva sifiso sakhe. Tandla letisebenta inhloso yakhe netinyawo letihamba etindleleni takhe. Haleluya. Umthandazo. Babe ngiyabonga ngekuthi ungende sisebenti yesivinini sakho. Ngiyaphila ngekuhlakanipha kwaNkulunkulu. Ngigcwalisa inhloso yakho ngempilo yami. Ngivumelana nembono wakho. Ngitinikele ekubitweni kwakho futhi ngenda intsandvo yaNkulunkulu. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo mlaleli utawufunza incwadi yesibili yabaseKorinte esahluko sesithupha livesi lekucala
incwadi yabase-Efesu sahluko 2 livesi 10 kanye nencwadi yabaseRoma sahluko 12 livesi 11. Angikholwa-ke mlaleli ukuthi ubusekile safunza, futhi-ke ngithathe leli thuba ngikubonge ukuthi uhlale nalamuhla sifunze livi leNkosi kanye kanye. Inkosi ikubusise, sibonane kulokulandzelako. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami owasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.